Здорово. Здорово. Каядор күн диеке көрдаққа күні көксінен бүйелер, үй диеке көрдаққа үй тұғынан сабардыр. Олығы хоқтойы күні бұқатыр кеі бұлыға бәрді. Бәрі бұл кемей дор? Бұл мен күтетім. Балтым кергені қабырылда жәхәткен. Милисия ғол әлір. Бәйті мәңәттен төріттәқ. Уыз маяға мәңә ғол әлі хеджігіда бұл білейм манна көрділер. Майор Десяткин Кюстер Дехеккин был самородком своего времени, поколения 20-х, 40-х годов прошлого столетия. В 1932 году Гаврил Десяткин был переведен в Якутск в милицию, где служил инспектором, старшим оперуполномоченным, а затем до ухода на пенсию начальником паспортного стола. О ратных и трудовых делах Гаврила Романовича много написано статей в газетах. Его грудь украшали ордена боевого Красного Знамени, Красной Звезды, медаль за боевые заслуги и другие награды. Все его в нашем городе знали, уважали, слегка побаивались. В тех местах, где он дежурил во время праздников и мероприятий, был всегда порядок. Режим работы в милиции в те годы был изматывающим. Кюстер Дехеккин оставил глубокий след в памяти друзей как неповторимо прекрасный человек. Он был очень добрый, в то же время в его натуре чувствовалась необыкновенная твердость характера, помогавшая ему переносить огромные нагрузки. Дорога. Она бесконечна. Она объединяет людей разных поколений, разных возрастов. Сегодня многочисленная семья Десяткиных едет из города отметить столетний юбилей со дня рождения легендарного Гаврила Романовича Десяткина, Кюстер Дехеккин, на его родину, село Тюнгюлю Мигино-Кангаласского улуса. Сын его, Тарас Гаврилович Десяткин, один из самых заслуженных людей республики, герой социалистического труда, родился недалеко от села Тюнгюлю в местности Ойбон-Кюле. Предки Десяткиных жили недалеко друг от друга на небольших аласах. Как все в то время, имели небольшое хозяйство, держали коров и лошадей. Много воды утекло с тех пор. При въезде в священное место, знаменитую долину Тюнгюлю с многочисленными озерами, по якутскому обычаю дарят монеты, привязывают салама в знак признательности и уважения духам предков. Гостей и родственников встречает хозяйка дома Таисия Васильевна Десяткина. Она сегодня возглавляет кооператив «Тумул» по производству сельхозпродуктов. Вот Таня Десяткина, Дима. Среди гостей двоюродная сестра Тараса Десяткина, знаменитый первый диктор якутского телевидения Лира Белолюбская со своим мужем Спартаком, генерал-майор милиции Георгий Савин и другие. Обильный праздничный стол в честь прибытия столичных родственников полон деликатесами якутской кухни.
вот настал долгожданный день. Хотун Тюнгюлю встречает гостей. Главное место Тюсюльге, любимое место проведения ежегодного праздника Ысых. Праздник изобилия, праздник дружбы. Ысых в этом году особенный. Он посвящен столетнему юбилею земляка Гаврила Десяткина, Кюстер Дехеккин. Гостей встречает глава улуса Владимир Ильич Птицын. Родной сын, герой социалистического труда, генеральный директор акционерной компании «Золото Якутии» Тарас Гаврилович Десяткин поздравляет и выражает искреннюю благодарность своим землякам за организацию такого замечательного праздника в честь столетия его отца. Köksütten könkeste, kömüske sanala, gün erken jonlara, uran kay saka ujordara. Yürüde, kötüde uyudular, takıp ayak tutan. Çiğde aygır silik aniye doydu, adran ay durdağına, sir iye baraksan, sinülü eve ilin bağgar, uz sayılıgın kabullar kaba ortadıgar, sığın aksağa ülle sıdar, cebber kerine ıyağına, sımara dahi belediği görün, güğün olanır, kığın biliner, sana köden düzbüt. Açıklığı öyle asta.
Kuboyanılar arsarga atargıt samaratağı kıtağarı tehekkiptir adın atkadarı muhumnuvut. Talatçı koyunlarda da tıpkıyla ötüde birinci doğumsun kurtulun sağlıkın Degan Ağustarı'nın militsiyatında çaylayan anılan birinci doğumsun Колонна ветеранов. Личный состав Мегина Гангаласского. Дорогие жители Легино-Кангаласского Ануса, участники сегодняшнего праздника, дорогие гости, бүгін бізге улус батыгыга бу түгүлү эбекотуңга ыллыбыта мәна болбата. Бізге бир дайдылаппыт Гаврил Арманович Десяткин Минисет ойгуна боевой кыл знамя, боевой кыл сулус орденнар кавалердара адырбыт милиция үлехете байыл сүйіс сағын толбудығар бейгулус бұтығыға ананар. Әғірді туғын етерегері пілі беребет, Гаврил Романович Десяткин түрекпет олуғар, Сахасырин комиссары акционерной компания генеральный директорыгар, социалистической үлі геройыгар, Ленин орден 2 түгілләк кавалерыгар, Тарас Гаврилевич Десяткинға. Дорогие товарищи и друзья, это Ктавалах Владимир Ильич, это Ктавалах Мяхалос Олохтохтара, күнді бір дайдоларын, күнді ғалдеттар. Мен ағам өлбіті төдің күйіл болла. И өйті хүддяғыт, атырда хүддяғыт, кен тұртта хүддяғыт. Бұл ұлыс ұғияғын, кинеханан, кені төрәбіт серегер тәрейдегет. Онын мен ұлахан бәр атып бұттан, онда бары да әкеттілтен, ұлахан амақтал тірелдербін көгілден. От имени нашей золотой Алдайской земли поблагодарить вас за то, что вы пригласили нас на этот праздник и вручить вам наш ценный подарок. Тружеников Золотого Алдана и мегинцев связывает давняя дружба. Дружба серпа и молота. Со своими добрыми воспоминаниями выступил генерал-майор, председатель Совета ветеранов Министерства внутренних дел Республики Георгий Михайлович Савин. Десяткин Гаврил Романович Трябит күнін билетир үгәскет үтчаты өй сана әт қан өтінен итерге ұлақан үчвай қолы болар. Онын бұл үгәйі кәліндеттігер салғы тұрар күтігер бағарарбын білгерім. Генеральный директор кинокомпании «Сахафильм» Степан Николаевич Сивцев рассказал об участии в международных кинофестивалях фильма «Черная маска», где образ Гаврила Десяткина сыграл непрофессиональный актер Петр Савин. Законное общество день Аркадий Вайнер Курдук
детектив хуруячы терибит юбилейдак фестивалі картиен номинан болан Италия, Испания курду государстволар кинелерин көрек бөджан номинан дипломын алан кәлбетінен кыржик тағыны бұды әккін қарамасқа кейіненен Россия өдінен аты ола Тарханна жемет бі ес сұрақ бөдеттен өстедігіл дәккіннер аймақтары бұ төлбә мұстамыл өбет әғар дәлия қайын. Внуки и правнуки легендарного Десяткина, продолжая добрые традиции старшего поколения, состязаются в силе и ловкости. На кадрах земляки знаменитого Десяткина поднимают камень весом в 387 килограммов. И подумать только, какая силища должна была быть у отца, поднимавшего почти 4 центнера. Систематически проводится республиканский турнир по перетягиванию палки на приз Десяткина Кюстер де Хеккин. В программу состязания включены такие сложные виды, как тутумер-гир, бросание гири через перекладину и другие. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, altı, dokuz, ballar, onatın tuttuk. Doğulatlar ballar, suyun bolatlar. One centimetre betin kırdırıtın harı düştü. Nikolay Yakinov bastavda kurdu bastan yer. Kadar güzel. Televizör günleri bunda. Evet, tuğuz kayıt yapalım. Benim bedel, herhalde Dişatkin'den Abdullah Sakin'e onunla Mevzu'nun ilk yıla Ukrayna'ya tutan Verkhovный торговый поликлиник Цветной телевизор.
Белелевскайга дебютник кири bir ayıtıyar kine pastaki место olan bu başotta 2 место Дагыстан. Ойпан Белелевскайга иччелы министерстводан адыттан номер 154 автонавца. Сарая Тетра Николай Викторович Никитин. Ойпан Белелевскайга дәлемеқайд. Жигнақ хамай қақта құрыңа тоңи дәқ болан кайаны 2 место Дагыстан. Онна жа, олы сәрелләқтік. Кәдәс пиппетті күрдік. Тоқ бар көріңе. Таска бастықы, маска бастықы, тұтым маска бастықы, қапсайға бастықы, коваққа бастықы, сүйріге бастықы, гейрі бір ғытер, 3 местер ұлбет, Николай Жакынов! Күштәді кім бірін? Күштәді ойныларын абсолютно чемпионын үрттік адын ұлбетен әсібетті әғадылықын! Кюстях Дехеккин, несмотря на суровые будни, в душе был романтиком. Своих 3 сыновей назвал именами любимых героев: Тарасом в честь Тараса Бульбы, Спартаком в честь предводителя восстания римских рабов и Феликсом в честь чекиста Дзержинского. Тарас Гаврилович Десяткин оправдал честь и достоинство своего отца. Всегда умел создавать команду, организовывая новое дело, ориентируясь на молодежь, на профессионалов. Он горный инженер с высшим образованием. Всю свою жизнь посвятил работе в золото- и алмазодобывающей промышленности. Умело руководил многотысячным коллективом. Под его руководством добыто свыше 760 тонн чистого золота. А за всю историю из якутских недр извлечено 1760 тонн драгоценного металла. А кристаллов алмазов не сосчитать. Такой неоценимый вклад вложен одним человеком, сыном простого милиционера, майора Десяткина. Алмаз греки дали ему имя Адамас, непобедимый, а арабы Алмаз, самый твердый. Истинная ценность человека определяется тем вкладом, который он каждодневно вносит в жизнь других людей, в жизнь общества. Легендарный Гаврил Десяткин Кюстях Дехеккин отдавал людям неугасимое пламя своей души и любви. Пусть сияет на гранях алмаза и блеске золота прекрасный, неповторимый, непобедимый образ династии Десяткиных. Сақатыллақ сайыңылы маны таңын семенен үрің сылгысиеледек бірінен үйөні бұрдағы көтіті, елін-келін кебердерін илінен, уруй тұскутылын әппетінен ұғыл-ұғылар ұлу түхілгетігер, қотын түңілі бәға тағыстылар. Бесейін сүрбе бір сүрбекке күннергер, мәқаң алас ұлуғын түңілітігер, сақалары ар-сарға атырдыбыт нұрыққа белі бетінен Кюстях Дехеккин, сүйіз сыллақы белегер наммыт ұғық әбе құтыңға ұғылынна. Günderir gün kalman gülümni sıcayda. Sir iğne gök nura sibekkinen simenne. Sidiriken beyle ohur oyu anyılına. Oğu ayma honyuda gök salgına çokdarda.
айыллан өскәбін. Арқағыттан тәхиннәқ, ағынығыз саналақ, айылхан аймақтара. Көксүттен көнтөстөк, көмүскес саналақ, күн өркен жоннора. Уран қай сақа ұжордара. Айгыр селик айылқа, аллан тупсам турарыны. Самал кымыз удақта, айы кымығын ұхаммыд, алгыз гынан тойоғын. Öbügeler bit ütü ügehinen, algıstıllah ıdıgıh, arsarga tiyer attah, solga bappad. Kırık bile can barımızdı butlarına. Örüet idelek ötük kırcağız mı? Alkışçı didelek ağrımı baypı. Öğü har öp sarılağır öğün. Ay betaniylar bıtıgar öğer sükter alkıskın. Sağalır gart gert dehebin. Arıklık, ortadoydunu
олоқтабыт, ар сарка атырбыт, ар абыт, көр ихит. Бу әм сүйақта бәйбітін яқашы күріен, алқыстақ тұлбытын анам, Ümüyelülek öğü aham sorgunu yağını üddete tuttun. O kurduk, o yükta beybi korkuyan, süyekta beybi tügürüyen, Kotoğay sağa uğakutun eröpüden, alkan alkıyan, ütök beyler ülen sütten tügürüyen, Alkız aham Satataklık bollun Kötleydin ığınan Hüccargar bağırabı Ağız ayakta ahamata Adda as Üttünen Anan doğuy sananı eröpürken Bizim yürüler ağır tutmayan Bugün gününü ayak tutan atar Ötökmanı yürü kötü Türkiye ağır tut Verdim köktün diyen Kenağaski Veremez Senler Beyak belediyen Bu eskiller ücretlerler ağlık tutun ottan Bu ırak ülketin yürüler kötüler büyüdüler Ahtakbıt ayak tutan Sün otun tahtakımından attam bollu. Saman sayın salallıydı, önürük kuyastı hüte, iti salgın erçeydi, aygır silik aniye doydu, atıran ay turdağına, sir iye baraksan, siligili siten turdağına, böğü körünlenen, küstek tahalanan, siterik yeptenen, sımsağay bıhılanan, Kapsagay karılanan, direktek dilektenen, kabırıska toluhana kiren, modun sanatı onyon, dönülü ebe ilin bahıgar, uz sayılığın kabıllar kaba ortotugar, sığın aksağa ülle sıtar, çiyepper kerine ıyahına, sımara dahi beliyeti körün, kühün kolonor, kığın biliner, sana kötün tüspüt. Atıkığı ere asta
Атары қаннақ омық ұжғырдақ бары тәсәңәрен. Аттан ұлы тұнақ ұйқы бұйын өғар. Арсарға атыр бұт сымаратағы күтіғәрі. Тәхәккеттер атын аттадары мұхымны бұт. Кені сақасарының түлгінігер, сайын салылы бұт сарғыдығар, күні көсті біті өрітігер, ити көлбідіғар дедігер, ямбырдағын күрдік үтчат біле жон, өміріні істен үйіққа ұғылла түсті. Бу йөрүләк күн Рахтан Чувастан ылжыттар келлилер. Улус баһылыга Владимир Ильич Птицын, Саха Республикатын из дела министром бастыгы сулбилячы Александр Андреевич Чекалин, Гаврил Романов Десяткин ула, Саха Сырин көмүстәрі акционерная компания генеральный директора, социалистический үле героя, Ленин орденин 2 төгүлләк кавалера Тарас Десяткин. Алдан улугун делегацията, Саха фильм компания генеральный директора Степан Николаевич Сивцев доллу, онтан датын бачотта ылжыттар сырыттылар. Дорогие жители Ленинградского Нуса, участники сегодняшнего праздника, дорогие гости, бүгін бізге улус батыгыга бу төгүлү эбекотуңга ыллыбыта мәна болбата.
беге bir дайдылаппыт Гаврил Арманович Десяткин, Минисет Ойгуна, боевой кыл знамя, боевой кыл сулус орденнар кавалердара, Адырбыт милиция үлехете, бу эбе тен ескәбет улаппыт кеhe, быйыл сүйс сағын толбыдығар, бейгулус бұтыға ананар. Онан маннамыстыбыт таварыстарым, маннамыстыбыт гаджеттарым, бейге рақтан кәлбет алтаммыт жанын, бейге бу Гаврил Романович Десяткин әлбәк сылларға бәдін самый чуай сылларын анабыт, кеннегетта кенелеләбет коллективин, республика, издела министерстветін үләхеттерін. Әйгетіне Гаврил Романович bir дайдылақтарын, бүйінгі үті сақа, самый сандал, самый тойгон, самый кәребіранегінен әғірдәлі бек өңілер. Гаврил Романович Десяткин төрөппүтолугар, Сахасырин комиссары акционерной компания генеральный директорыгар, социалистической үлі геройыгар, Ленин ордені 2 төгілләк кавалерыгар, Тарас Гаврилевич Десяткинға. Дорогие товарищи и друзья, это Ктавалах Владимир Ильич, это Ктавалах Мяхалос Олохтохтара, күнді bir дайдыларын, күнді ғалдеттар. Мен ағам өлбіті төдің кіғыл болла. Өйті хүддяғыт, атырда хүддяғыт, кен тұтта хүддяғыт. Бұл ұлыс ұғияғын аманна, кинеханан, бұл кіне төрәбіт серегер тәрейдегейді. Ondan min Улахан бәр атыптан онда бары да әкеттерден Улахан амақтал тіредербін көгілден. От имени нашей золотой Алдайской земли поблагодарить вас за то, что вы пригласили на этот праздник и вручить вам наш ценный подарок. Товарищдар, мәңе қаңалас ұлығын салалтата, жоды сәргеті милиция майора Десяткин Гаврил Романович түрәбіт күнін белетір
үгәскет үтчаты өй сана әт қан өтінен итерге ұлақан үчвай қолы болар. Онын бұл үгәйі кәліндет түгер егі салғы тұрар күтігер бағарар бұн білгерім. Дүңі хамы түңілі, әбе ұлақан бірағын негер сақалар, хамы етік бірағын непітінен әйдіне есі рахметтен ағар дәлейбет. Онына бұл кіржікті күштәк дәхәккен ата, бұл ұспыдыры кейінін хинен болбаққа, республикары хинен болбаққа, бүтін атыры Россияға тие, кені мәстөнін, кені көріңін, кені қорсын бұхетін, бүтін өтін Москва құрдық, Ленинград құрдық, қораттар көрінлер. Омахан бұл закон онына общество ден Аркадий Вайнер құрдық, детектив Хуруячы, тәріббет, юбилейдақ фестивалігер тиен номинан болан Италия, Испания құрды государстволар кейнелерін көрақ бұджан номинан болан, номинан дипломын олан кәлбетінен кіржік тағыны бұды әккен қарамасқа кейненен Россия дүнен аты ола тарқанына демет. Бі ес сұрақ бұдеттен өстедігіл дәккеннер аймақтары бұл төлбә мұстанылы бұд. Әғар дәле қайын. Бүгінгі үйірілі құргейді құбілейді қияққа улус почетта гражданиннарын үрдік атыны туттараргары тыл барар Владимир Ильич Пьецинга. Қабыр қапсығыға кейдері қараңачы сүйріктер етчілерін тіліғін бұғыда күтән, жүхіннен тұпсан қынатта құрдық қындаластылар. Әрберттері сымсыларын күстерін көддірер, сақан юлара кең түйілгетігер мұхыннулар. Сақа сон сұрақта бұқатыдыра көн көрістілер мастардығыға, қапсағайға, қобағыстанытығар, тұтымергерге, сүйріге көректестілер. Александр Конецов, Иккен Олафсанына кейленісті Александр Конецов. Күдалык ансамбл көрек. Максим Марков, 14 школарына, Виктор Вавилов, 17. Сөньяның барын әйі бағалы манчарыз патриаты күткем жәнеті күрақтейге көлік күткен олпата. Иккен Олафсанынан кейленісті Николай Чакынов. Адам тәңілі.
Цветной телевизор. Белелевскайга дебютек кири бирен дигер кине пастыгы место болон побачотта 2 место адалыста. Уйпан Белелевскайга иччалы министерствотен адыттан номер 154 автоаса. Николай Викторович Никитин. Ой, Павелевский отделяем ехать. Жигнах хамай крахта кырыгна. Тоңи дәк булан кайын 2 место тагыста. Онна же олу серелләхтик. Кадәс пиппетте күрдүк. Тох пар көрүнгә. Таска бастыкы, маска бастыкы, тутум маска бастыкы, капсайга бастыкы. Ковакка бастыки, Чүріге бастыки, гири барагытер, 3 место рубет Николай Жакынов. Güçte Kimber'in, güçte oyuncuların absolutna şampiyonun ürtük adını biten Esbir'de Adalehin. Vanat nagradını Doktoraga tılbarar güçte kinçeniger Биология институтының Солбияшы директорыгар, биологический наука кандидатыгар Роман Васильевич Десяткинга. Бұта хәкім бірігерден аттанлар сағалабыттара. Ол кәнеттен 11 жыл аннарат түгер республикар дүнен күштәқті хәкім бірігер мастабдығыта олақ сұй бұта. Ол логический түмікті әхін күрдік бүгін бұ
Күштәк тәһәккин сүйіс сағын толбут сылыгар, улус бағылығын тәхалтатын ұяғынан улус бұйылғы ғыға кені үбілейгар анаммыта бейетіне кенай мақтарын улаханлық астынларар онна долгутар. Бұ тұттарар бұтын көмілдер. Чүппе жүйеға милиция күштәк мадын кейінен күштәк әкінатыр бұп болғана чүппе бері жүйеға әме күштәғінен мадыдынан онна еш жауы сотруднен бөтен дәккін кенес олын сақдайалия Николай Жакановқа әчал күспітін әтеқін аны дүгінен үтуар кейірен әчебі масырын олын Albatta. Bir de karım ya kedi indim bir bete. Acayaklam kaydamasını alır dediler. Bana enerji yerindiler. Bana tutsana alıyorsa. Yetemeyene meyanette kaldık. Nikolay Jacobov küngeçte yarıktanı. Baralığın sevdiği bir küçük de koyuyorlar. Ini akhirnya dengan dengan nanti yang teman ini. Olar banda iyi. Bakkan olar iyi. Кыйлақтар үйөрілері мұңыры соқ. Оқтар-қоттар бұд бұқатыртар анығысқы ғағы ғылытығардылы өсті түгіл жеректанан күй соқа бенен келектірі. Ұғық бұл саға кейтін ие құта, сірдәғі үйөрітін чиман чыпчалы, ұғық тұғынчаннан сыл айбы тайыта, кейі сірге, кейі кейеға ұлу таптала.